अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मणिपुर की मनुंग अमदी मपानदा मियामदा लमयानबा हिजम इराबोट की चामगा कुंतरुक सुबा मपोक कुमोन थौरम पांगथोक्तुना इकाई खुमनाबा उतख्रे। नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरी लंबीदा चथरिबा कोइलास थाबगी थबक क्वालिटी याउदना थबक सुरंबा नोनेगी लूप सिंह येंगसलुबदा थेंगनख्रे। अपुनबा मणिपुर मतम इसै कांगलुप की 95 सुबा मपोक कुमोन थौरम अमदी 18 सुबा मणिपुरी मतम इसै नुमित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी दा पांगथोक्ख्रे। खुरुमजरी दीपा समराइलाटपमना पोनी न्यूज अपडेट पिजरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। यूना मरम ओइरगा खुनाई असिदा सोखहलिबा मयाम असि यूना तांखटलक्लबदी लेकाई लेकाइदा यू थकपा फंगलक्तबा ngamlakतबा याई हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे। वाफम असिंग असि थांगमैबन लीला सिंह खोंगनांगखोंगदा लेबा इरावत स्क्वाडा हिजम इरावत की चामगा कुंतरुक सुबा मपोक कुमोन थौरमगा मरी लेनना पांगथोकपा थौरम अमदा महागना फोंदोखिबनी। थौरम अदुदा मिनिस्टर टीएस बिसोजित के गोविंदास एल सुसिंद्रो खसिम बासुम हैखाम दिंगो एमएलए सिंह सिविल की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सरुक याखी। लमयानबा हिजम इरावत की मतमदा चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगदुना सरुक याखी बस सिंह ना लई कत्तुना अवांगबा थाकता इकाई खुमनाबा उतखी। थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना यू लीगलाइज तौद्रिंगैदगी हौना लेंगाक असि निंगथीना चलाइदुना ngasi फाउबा लाकली। लोइनना बेस्ट अवार्ड कयासु फंख्रे। यूदगी रेवेन्यू लाखनबा अदुदी सेकेंडरीनी। लेंगाक असिगी मरु ओइबा पांदमदी मियामगी पुंसी कनबनी। मसिदा मियामगी माइकैदगी मतेंग पांगलकपा अमा चंगी। महाकना हाइबदा लेंगाक असिना लौखलक्लिबा खोंगथांग वार ऑन ड्रग असिसु मियामगी मतेंगना ngasiदी माइ पाकपा ngamle। यू असना मरम ओइरगा खुनाई असिदा मांगथरक्लिबा मयाम असि यू तांखलक्लबदी लेकाइदा यू लेरगा थकपा ngamlaktabasु याई। हौजिक यू लुपा 10 की फाउबा फंगलिबा असि चामदा योलक्लबदी यू लेबा ngamlaktadana थकिदबसु याई। मसिदा यू योनबगी मसिंगसु खरा मखैदी सोइदना हंथरक्लगनी हाइना फोंदोखी। लोइनना हप्ता अमगी मनुंगदा प्लास्टिक अमसुंग पोयान यावरबा मपालोमदगी पुसलकपा यूसिंग मास ड्राइव अमा चतुना फागतनबसु खंगनखी। महाकना मखा तारदुना मणिपुरगी मियामदा सोकदबा मांगहनगदबा थबक अमता तौरोय। मतम पुनमक्ता मियामगी अपाम्बदा चटकनी अदुबु मिपुंग खुदिंगमक्की अपाम्बदा चटपदी ngamdabana मसिंग यामबना याबदा चटकनी हाइनासु फोंदोखी। अकोई टीम मुइनो जी मणिपुर वाक चली पब्लिक गवर्नमेंट का कोई पुनो जी हिरम खुदिम चली अखोई गवर्नमेंट अमुक ngasi सुंबा इराबोट नेता इराबोट की दे की मागे मपोंग नोमित थौरम पांगथोकपस ग मै लेना मणिपुर की मियाम दे कोई थाजिबा पिजरी। मणिपुर की मियाम की मांगदबा मणिपुर मियाम न यानिंगदबा मणिपुर की मियाम द सोकदबा थबक अमता अखोई गवर्नमेंट न तौरोय। मतम पुनमक्ता अखोई मियाम की अपाम्बा मतुंगिना चटकनी तवदबु मेजॉरिटी दि पुवदाई लोइनमगे हानबदे अखोई जुंगमोय सा मनुंग मरफून याबा कुनंग दुम ये तौलेरे तरा कुनी दुम ये कनेबा अदुना मेजॉरिटी न डेमोक्रेसी ने मसिंग यामना याबरोम द ससगनी हाइबसे थमजरगै मयाम खोरमजरी। लमयानबा इराबोट निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमिटी लिंटोकना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर PPCM की मीटिंग मखादा लमयानबा इराबोट निंगसिंग थाबुंगी थौरम अमंगसी मानब खुनाई अमगिदमक लमयानबा इराबोट हाइब थीमदा श्री श्री बालमुकुंदा देव पैलेस कंपाउंड इम्फालदा पांगथोक्ख्रे। थौरम अदुदा PPCM की कन्वेनर माइबम बिसेसोर लिंटोक की कन्वेनर कोंथौजम थोइबा मैतै को कन्वेनर KH गोपेन लुवांग श्री श्री बालमुकुंदा देव म्यूजिक कॉलेज की लेक्चर लेक्टान थेम नोबिन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट साइंस मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर सनसम सुभा मेनन अमदे ऑल मणिपुर बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन एंड कलमनीस हुयन लनपाउ की जनरल सेक्रेटरी सोइबम चा इंद्र कुमारना मरुओइबा म्योइसिंग ओइना सरुक याखी। थौरम अदुगा मरि लेनना लिंटोक की कन्वेनर कोंथौजम थोइबा मैतैना हाई मनिंग तमना पांजरंबा मणिपुरबु ब्रिटिश की लोइलम मखादा मिनाई नैथांगी मीटिंग अमदा ओतपी नैबिबगी चैथेंग चटलंबा लिचत साजत केयादा लमयानबा हिजम इराबोटना मनिंग तंबा खुनाई अमा अमुक हन्ना ओहनलेमबगी दमक्ता तोंगान सकलोन केया लौदुना होटनरंबा अदुबु इकाई खुमनाबा उत्पा ओइना ngasiगी थौरम अदु पांगथोकपनी। इराबोट की अमता ओइबगी वाखलोन अदु हौरक्लिबा मियोइसिंगना अपुनबा मणिपुर अमा ओइनबगीदमक होटनामिनाबा तंगाई फदब्रा खल्ली। मागी ओइबा वाखलदा चटनबा होटनरिबा असना नुंगाई याइफबा पुसिरोल अमा ओइरकनी हाइबदी थाजदे। चौखटपा मालेमगी थाकता पुरकनबा होटनबदा मयामना वाखल तामिनरसी हाइनसु फोंदोखी।
ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯅ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯕ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯖꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯕꯝ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯡ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ 126 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯦꯝꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯨꯕꯥꯁꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ, ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯁꯤꯠ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ मेगा सोशल सर्विस कैम्प अदुदा डिस्ट्रिक्ट असिगी मनुंगदा लेरिबा म्युनिसिपल काउंसिल सिंग अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की तोंगान-तोंगानबा एनजीओ सिंग अमसुंग मियोय सिंगसु सरुक याखी। डीसी अहनथेम सुभाषना हाइकिबदा डिस्ट्रिक्ट असिगी अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट तगी यावना पुन्ना वॉलंटियर 500 हेनबना ngasi कैम्प अदुदा सरुक यारी। थौबालगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमदी कक्सिंगदगी एनजीओ सिंग अमदी सेक्रेटरीट लेबा तोंगान-तोंगानबा मियोय सिंगसु लाक्तुना सरुक याबिरबबु डीसी ना थागतपा फोंदोखी। ngasi di complex asigi hana leiramba mawongdagi anauba ahongba ama soidana oiragani haibagi thajaba lei amaga mateng pangminaragadi tauba ngamdaba thabak amata leite haibadu district administration thobalna utpani amaromda mega social service camp aduda MTS ki chairman su oiriba wangjing tentha kendragi MLA pongnam brojen su laktuna yengsin kibaga loinana yamna thajadaba mawongda district administration asilam liba camp adubu thagatpa phongdoki। सिगुम्बा मणिपुर की इपा इपू की लेरिबा अथौबा सिंगी खुबम सिदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल डिपार्टमेंट की मैम सिना पार्ट पुथोगा फजना कोई सोशल वर्क की प्रोग्राम सिना सि तौबसि उबदा डिपार्टमेंट लोइनमक डिस्ट्रिक्ट लेरिबा तोपा ऑनरेबल सीएम की ऑफिस की स्टाफ सिंग याउना मैम लागा मसि तौरमिस याम फजै प्रोग्रेस याम लेरे लोइना याम फजबा होरेन इवनिंग दगिदी फतोंदना याम फसम मखल याम नानबा मफम अमा अखोन उबो फंगनी मसि दमक्ता आई माइकैदगिसु लमदम सिगी मिहुत अमोइना आइडिया पुथोकरम वाखोलन पुथोक स्माइन तोबिरम मसि उबदा अदुकी मदि आई माइकैदे थागतै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुसु थागतै मसि पोक्टाउकिरे बोनाबल सीएम बुसु हने लेतना थागतै। सलाई कनबलुफ उखोंग सांग नसिंदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की उखोंग सांग लेबा सलाई इको टूरिज्म पार्क दा लमयानबा इराबोट की निंगसिंग थौरम पांगथोखरे। थौरम अदुदा पार्क अदुदा सादुना थमलेबा लमयानबा इराबोट की मितमदा म्यामना लैकतुना इकाई खुमनखी। थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना सलाई कनबलुफ उखोंग सांगी माइकैदगी अहल सिंगदा कंबल अममम खुदोल तंबगा लोइनना इंखलक्लिबा नहा सिंगदसु साना खोनबगी पोटलमसु यंथोखरे। सलाई कनबलुफ उखोंग सांगी चेयरमैन सरंगथेम सेन्याइना हाइकिबदा लुप असना लमयानबा असिगी मपोक कुमोन थौरम असि चही खुदिंगी वाखलोन अममम थमलगा पांगथोकपनी। हंदक चहीगी वाखलोनदी अहल सिंगबु थौगल तौबा अमसु मसामउ फबा नहारोल सिंग सेमगतपा हाइबा असिना ओइखी। लमयानबा इराबोटना अवा अना तारबा सिंग अमसुंग अहल लमन सिंगबु लुना चाना तौबा असि पामजखी। लमयानबा असिना तिंजंग काइजंगदबा मसामउ फबा नहारोल सिंग सेंगतपसु पामजखी। लमयानबा असिना पामजरंबा सिंग अदु सलाई कनबलुफ उखोंग सांगना खजिकता ओरबसु थबकता ओंथोकचबा ओइना ngasi लमयानबा असिगी चही 126 सुबा मपोक कुमोन नुमितना लाकपा दा ngamjaba खरादंग थौगल तौबनी हाइखी। तौबगी थीम ममम सही खुदिंगी सुम लाइरकपसे अखोय अदो हंदकी ओगा थीम दी अखोयना मसी अहनसिंगदा काय खुमनबा उतपो ओइना सिनबा याबा खुदोन पोट ओइना कंबल अदो नहा सिंगी साना खोनाबदा योखतपो ओइना बोलना चिंगबा अखोय पीदना अखोय हाइबा थीम मसिद ओइजकनी। कक्सिंग हाई स्कूल 1984 मैट्रिक बेस न लेप्तना चथरकपा था अमा थबक अमा हाइबा थौरंगी सरुक अमा ओइना सामगा 16 सुबा लमयानबा इरावोट की मपोक नुमितपु
Kaksing Bazar gi saruk kharada lamtu sengba batch asigi matam amagi school haujikna Kaksing Higher Secondary School da World Environment Day June 5 da thakiba u char singbu makhong sengdokpa loinana May 12 International Biodiversity Day da Kaksing Wairi Laushi Chingkhai bung da lambi da thakiba u char singbu makhong sengdoktuna pangthokre Irabot Day amadi National Cleanliness Day ga lakpada lu nan bagi amadi sitpa seng bagi namada u yanthatpa amadi masakak thatpa tobiganu asigumba athoba singi numida lakpada aikoina Manipur bukansi hairabadi chingmi tammi punna Irabot Day pangthokpa changi Chingna chada marfutara oiba aduga misingna chada kuntra mari oiba chingi ichil inaw sing yaudana aikoigi akoibagi saktam amadi Manipur kanba ngamloi lamyanba Irabot tamgida luchingba oikhide chingisu luchingba oikhi maramasna Manipur gi issue khudimakta chingmi tammi punsinduna thabak amata mai pakloi ngapigani punsindana thabak amata mai pakloi haina lup asigi president N Munal Maitaina fongdrokli Lamyan Bahizam Irabot ki chahi chamaga kuntaruk suba mapok kumon thoram kairak United Development Association kudana sinduna imoinu lampak kairak tangasi pangthokre thoram aduda kairak GP gi Pradhan East Santi Upapradhan Y Ratan Kuda ngapigani Kudagi President I Chandra Kumar Richard Headmaster S Irabot na saruk yakhi thoram aduda Lamyan Bahizam Irabot pu saithaba saireng jagoi isai yaungna tungan ba thoram kya su pangthoktuna achoi ahen tanakhi Salipan Mauga Taruk September Kutara Isum Oilamga Isum Oilam Lekaiga Taibang Kongaraki Magi Pasi Namnati Polisi Masamapan Nakai Matoi September Kunturuka Nogaki Magi Pasi Yeraba Sei Yangki Mangamuki Sisida Jamira Rola Imalai Bang Manipuri Damak Lobiramba Haru Singharu Mapan Naidi Lamyan Bahizam Irawat ki chamaga kuntaruk suba mapok kumol thoram Taning Development Club Mayang Langjing na sinduna Mayang Langjing Taning Community Hall da Lamyan bagi mafam da haikat laikat tamduna pangthokre thoram aduda Mayang Langjing gi GP gi Jila Parisad Kesam Sodev Mayang Langjing GP gi Pradhan Takhelambam Tompok Mayang Langjing GP Ward number 5 ki member N Dhiren Ward number 6 ki member Okram Inaubi TDC ki President Thongdam Jila na thoram adugi athoiba dignitary sing oina saruk yakhi thoram aduga mai lenana Jila Parishad Kesam Sodev na hai thaksi khasi leiba apunba saktam sagatpa pamjaramba lamyanba adubu ningsing duna club asna tree plantation tauba amadi First Inter-School Recitation Competition amasu pangthokpani athoba asina lamdam asigi damak kathok piramba lobiramba thodang adubu sakhangba oina thoram asi club asina pangthokpani haina fongdokhi Hojik aikoi Manipur da tongan ba hiram khuding makta unity leirakta aduga khoi thaksi kasi leirakta akoi gi leiba ki oiba lusing biramba amabu ningsangduna akoi gi unity sagatna ba maramaduna Taning Development Club na silliba sugumba leiba ki lusing ba ma ningsingba amasung hogalagiba khoi gi nauna hogalagiba naharol singna sugumba lusing ba sina chatlamba licha saja leiba ki oiba wakhalolatu tamjana na bagi damakta khoi meyam punna asugumba lusingba sigi celebration si opangthok seribani thoram aduga mari lenana Taning Development Club ki Secretary James Bond Ningombam na hai sahitya da art da isai da saireng da nyamgi seba tawbada matik mayai kya na thalaba luchingba asna pamjaramba thabak thoram sing masa manau oiriba ekhoina khongun lijaba oina upal kya thaduna Green Revolution purakpa amati saireng changdamna baga loinana thoram asi pangthokpani haina mahakna fongdokhi Irabot Day observation asi da khoi u thaba amadi manu oina khoi first inter school khoi recitation competition haitare simaru oina khoi na pangthok charibse ategi na tabida khoi Irabot Day na lakpasi da khoi asagi mana pamjaramba lu nan ba amadi sereng da orgo saibadi sahitya gi maramda natraga every madi manifested oiba minina ado mangi mana pamjaramba kharado akhoina khajiktan oina su tribute oina ko akoina adumaina kachabani haraga wakanjida Green Revolution amsu mana purakna bo honorpada akoina su matang kitang oina mana laigidra basu akoina macha masu oiba akoina Green Revolution sida mamagi matung indaga akoina khara tawjaba ngam aduni hajada
Lamyanba Hizam Irawat ki Mapok Kumon ga Mari Lenana Amuko gi meeting Makada Imphal East District United Club Organization IEDUC gi Makada Leiba Nyuko na Konba Laushang Khong Amadi Karaswan Village ta Social Service Camp ama pangthokre Irawat ki photo da Laishu katunai kai khumna ba utpagal lenana Thoram adu pangthokhi Thoram adu da Khul Singh adugi Mera Paipi Upa Pradhan Ward Member Asa Angalwadi Workers Helper Amadi Khul Singh gi maru oiba mioy singna thoklaktuna saruk kya yaki Thormaduda IEDUC gi Vice President KS Okendro General Secretary P Ingocha IEDUC gi Member T Kalachan Organization Secretary Nimai Laushan Khong Youth Sports Club ki President S.I. Roman Maitai Amadi Atai Atopa Member Singh su saruk yaki Laumina Singh Aiko asuk thiang ji bo kai chalwino ta cho langbal kai thel chalubani mitom mian cha jingna khoi bo pangma siba juan mela do ngani na अदुगुम मेला दुना दिए ताचो सिदे येलहोमी एखोइना छिनजबा इरमदम सिगी सेबिलोन दसु याम कानागदबा अदुगुम लंगमन कैथिने ताचो काइदे मोइगी मैगदो लंगट्रक लंगथालगा लंबिगदो लोरे ताचो खुफजमने ताचो लंगम कैथिदा लेहोबा एखोइगी स्टॉल सिंगदो ताचो अदुदा लेहोबा पोचे योमदुदि काइदि स्वाइ मार्केट उगे पंगदबा गातनीदा तया आइया ngawjari ngasai foreign country singi soul singdo adune haba adudagi ngasai na lerapto yumne yare sanglo taso asuk thenga phau kai chaluna taso langban ke thin chalu पृथ्वी की तोंगान तोंगान कंट्री मंगा हाइबदी थाईलैंड बांग्लादेश अफगानिस्तान अमदी नेपाल लेना इंडिया की तोंगान तोंगान स्टेट कुन की स्टॉल सिंग हंदक की लंगबल के चल सिदा सरुक या नुमिदांग मतमदा फजरब मई की कुमई लोइना तोंगान तोंगान एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सिंग म्यूजिकल कंसर्ट फैशन शो मिड द स्टार न सिंग थौरम सिंग लंगबल के चल लेंबिरक्तुना माहौलोगी हो Break ki matung da taramna okchari makhataba pau amu pizari Border Town Moregi Turel Wang Malaikai Ward number 7 da leiba Eastern Science School Hall da Maitai Lekai Mangagi Miam amasung CSO singna saruk yaduna chamaga kuntaruk suba lamyanba irawot ki mapokumon numit pangthokrai Thormadu Maitai Council More All Community Development Organization Khanopok apunba nupilof Nupi Kunai Chakwat Lamjing Loop amasung All Manipur Student Union Technopole District Committee na punna sinduna pangthokibani Thormadu da wangang ki basing ne hizam irawot chingmi tammi khaidana apunba gi saktam ama sagatnaba myamgi khanba masagi awa ana thadoktuna chawkhatpa mipan tangdana hingba pamba achubagi damak thawai thakiba asengba lamyanba luchingba amane Mahaki mapok numit khagtama pangthokpana khunai asi chumthokpa ngamloi maram maduna leibak myamna mahaki wakalon singa dubu hinghanduna Tungi mirol gidamak hauziki mirol na angamba thakta lebak miyam na tofam thokpa sing adu tathok tasin amadi khana nainaduna punna pangthok binabagi tanja adu thengman labani haina phongdok nakhi Manipur gi mapalda khundariba Manipuri singna lamyan ba hizam irawat pu matam pumbada ningsingba amadi mahak na yatpi ramba liklam aduda chatpa ngamna ba hona si haina chamaga kuntaruk suba lamyan ba hizam irawat day celebration committee Lakhinagar Golaghat Assam treasurer amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam Golghat district committee gi ex president Khuraizam irabantana phongdokhrei Wafamasi ngasi Assam gi Lakhinagar gi Manipuri basti da leiba open hall da pangthokpa lamyan ba hizam irawat ki chahi chamaga kuntaruk subagi mapok numit ki thoram pangthokpada phongdokhibani chamaga kuntarurak suba lamyan ba hizam irawat day celebration committee Lakhinagar na sinduna pangthokiba thoram aduda lamyan ba hizam irawat ki mitamda Lakhinagar gi ex gaunbura L Mohan Singhana luchingduna sarukya kiba singna laikatuna ikai khumna bo utkhi Celebration Committee gi Treasurer Amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi ex President Khuraizam Irabantana lamyan ba irawat asi Manipur miyam gi damak pokpirakpa anauba matam gi laipok amani Ningthau gi machanupi laurabasu madugi nungai bakya adu thadoklaga laumi sinmi amadi awaba taraba miyam gi damak punsi kathoki balu jingbani Mahakna pamjaramba wakalon amadi yatpiramba liklam aduda ekoisu chatpa ngamna ba hotnaminasi haina phongdokhi Chamaga kuntaruk suba
ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯖꯥꯟꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ 123 ꯁꯨꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯊꯤꯅꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯦ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯤꯗ 123ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯋꯠꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯣꯋꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥꯅꯒꯔꯗ ꯂꯩꯀꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯣꯔꯊ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯙꯔꯃꯅꯒꯔꯗ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯋꯠꯀꯤ ꯃꯤꯇꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ अगरतलादसु मणिपुरी साहित्य परिषद नसिंदुना धलेश्वर खिनबा लमयानबा इरावतकी मितमदा हेकत लेकत तमकी थौरमदुदा अगरतला म्युनिसिपल की एक्स मेयर आर.के. प्रफुल्लजीत एएमसी काउंसिलर सुखेमोय साहाना चिंगबा मियोय क्याना सरुक याखी लमयानबा हिजम इराबोट निंगसिंग पालन PPCM की मीटिंग मखादा ngasi थियाम कोंजिन यूथ क्लब THKYC अमदी लिंटोका खुसमनरगा थियाम कोंजिन अवांग लेकाई की ग्राउंड दा नोमगी ओइबा पब्लिक डिस्कोर्स अमा मिपान तांगदबा खुनाई अमगिदमक लमयानबा इरावत की मीटिंग हाइबा हिरमदा पांगथोखरे इप्सा की वाइस प्रेसिडेंट थोकचोम संजोय एक्सपर्ट चनम थोइबा स्कॉलर तखिलंबम तोंबना थौरमदुदा सरग्याखी थौरमदुदा लमदमसिगी एक्सपर्टाइज स्कॉलर रिसर्चर सिंगना मतममदा खुनाई असिगिदमक्ता हिजम इरावतना लौरंबा थौदांग क्या दु सिंगथाखी मियामगी लुचिंगबा जननेता हिजम इरावत की 123रक सुबा मपोकुमोन थागा मरी लेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेबा केक्रू याइरी क्लब याइरीपोकना चही क्यागी ममांगदगी लेपतबा चथरकपा लमतु सिट सेंगदोकपा यावना लंबीगी इलेक्ट्रिक बल्ब ngapiगनी बल्ब सिंगसु पंसिनख्रे याइरी क्लब नकोनबा मफम सिंगदा लमतु सिट सेंगदोकपा अदुदा क्लब की लुचिंगबा सिंग मेंबर सिंग अमदे नहा ओरिबा अंगांग सिंग क्यासु सरू क्यादुना पांगथोखिबा थौरमदुदा क्लब अदुगी एडवाइजर नेशनल अवार्डी अथोकपम सुनील ना फोंगदोरखिबदा जननेता इरावतना हिरम खुदिंगमक्ता खुनाई असिगिदमक तौबिरंबा क्या अदु निंगसिंगजबा मरु ओइबा तुंगदा हौरक्लिबा नहा सिंगदा लमयानबा असिगी वाखलोन सिंग अदु खंगौनबगी पांदमदा क्लब असना चही लिसांग सिटना क्लब के अकोइबदा चही खुदिंगी लमतु सेंगबा अमदी लमयानबाबु इकाई खुमनबगी थौरम असि पांगथोकपनि हाइखि चामगा कुंतरुरक सुबा हिजम इरावत की मपोक नुमित का मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मनुंग चन्ना लेबा गोविंद ग्राम वाक्सिंग खुलेन मया लेकाइदा लेबा पुष्पा पुंसी सिंथा पांगबा क्लब ना सिंधुना नुमित अनि चथगदबा लमतु सेंगबगी थौरम अमा क्लब अदुना कोनबा मफम सिंगदा ngasiदगी हौदुना पांगथोखरे जननेता इरावत की 123 सुबा मपोकमोन का मरी लेना ब्लड डोनेशन अमा निंगथौखोंग राधा मांडोपता पांगथोखरे थौरम अदु निंगथौखोंग राधा मांडो क्लब PRDA मणिपुर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन थिएटर सेंटर निंगथौखोंग जेनिम्स अमदे रामलाल पोलगा पुन्ना खुसिनखिबनी अपुनबा मियोय निफु तरुकना पीरिबा तुंग ngakpigani piraba tungda humfutara rak piraba R.K. दयानंदना मसागी चही 19 सुरबा मियोयना पीबा यारे मियोयबगी पुंसी कनबा अदुगा मतम कुइना लेरगसु मथंता मांगकिदोरबा पीदुना खुदोंग थिबा थोपदा मतेंग ओइनबा पुंसी कनबा एकोय दान तौसी हाइखि रोंगमई नगा काउंसिल मणिपुर RNCM लोंगमाई लोनग्रियन अमदी विलेज काउंसिल लोंगमाई एरिया VCL ना विलेज अथॉरिटी चेयरमैन गलोइनना नोनेगी मनुंग चन्ना लेरिबा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरी लंबीदा कोइलास थाबगी थबक चथरिबा अदु यंगसनख्रे हारी यंगसन खोंगचत अदु रोंगमई नगा काउंसिल मणिपुर RNCM लोंगमाई लोंगग्रियन की चेयरमैन दाइगोंग गोंदाइमई
Village Council Longmai Area VCLA gi Chairman Adai Dangmaina luchingduna chakhibani hari. None the Ministry of Road Transport and Highways Government of India gi makada MS Ghanpati Builders amadi MS Mehta Construction Company na National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL gi meeting makada lambi pathokpa koilas thaba drain amada slab haibagi thabak chathaduna lakli. Khongjat aduda National Highway number 37 asida thariba koilas asi quality yaudaba amadi piriba norms ki matungina oigadaba koilas ki athaba adu yoramdaba amadi mafam kharada koilas adu hom kaitharapa thengnarakhi hairi. Yengsen Khongjat aduda Adai Dangmaina phongdokibada None district ki manung channa koilas thabagi thabak chathariba asida thariba koilas adu quality yaudaba amadi yam thuna numit nini humnida koilas thabagi thabak adu loishana bahonaba asina mara moiraga lambi ki koilas asi kaitharapa amadi crack chalakpani haina phongdokhi. Luna lambi ki thabak pairiba company singnasu koilas thaba matamda quality maintain tawbinaba appeal tawki amadi karigumba Ministry of Road Transport and Highways Government of India na piriba norms ki makhada thabak tawramdaba tarabadi madugi mayokta higher authority da action laukhatnabasu taksilagani haina phongdokhi. Apunba Manipur matam isai kanglup amikki nifumanga suba mapok kumon thoram amadi taramapan suba Manipuri matam isai numit ngasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da pangthokre. Thoramadu da Power Minister T.S. Biswajit amikki President Khaidem Thoiba Manipur Handloom and Handicraft ki Chairman K.S. Ibomcha Wangkai SG MLA T.H. Arun Kumar Nauria Pakang Lakpa SG MLA SKB amadi Social Scientist IS Konthokjamna Thoramgi Athoiba Mithunglen oina saruk yaki. Thoramadu Amiki Lifetime Achievement Award Hamom Nabasandra da Case Prize amadi Certificate na chingbasu khusina kibaga loinana matam kuinagi mamangdagi isaigi lamda Manipur miyamgi seba tawduna laklaba saknairaba kalakar singi mafamdasu ikai khumnaba utpaga loinana Appreciation Award singsu khusinaki. Sahitya gi lamda yamna pamjaba nuksijaba miyoi kaya Manipur Legislative Assembly da yauramba asi yamna laibak faba amadi staff singi chauthuk saningai ni haina Manipur Legislative Assembly gi Secretary Karam Meghasit Singh na phongdokhrei wafam asing asi Sahitya Thopal Luf Imphal na sinduna Manipur Legislative Assembly Museum and Archives da International Translation Day thauram ga mari lenana Thiam Ibo Chaubi National Award Lisingani Kunithoi Mana Pibagi Thoramda Phongdokhibani. Thoramasida Manipur Legislative Assembly ki Secretary Karam Meghasit Singh Naharol Sahitya Premi Samiti ki President Naroibam Indamani Singh na Thoramgi Athoiba Mitunglen oina saruk yakhi. Thiam Ibo Chaubi National Award Lisingani Kunithoi asi Dr. Haurangbam Rasmani Singh da Case Prize Certificate na chingba khusinakhi. Committee Manipur PPCM gi paring 9 na chatharakpa Consumer Affairs ka mari lenana kangleipa ki mafam singda famliba kaitel sing yangsin khongsat ki sarukama oina ngarang PPCM gi convener maibam bisesorna duchingduna Masajid Road ta yonliba potchai gi mamal kamaina yonlibage loinana price list thetpra haina PPCM gi Thongmi Singna Yengsin Craig. Yengsit Khongsata to the Dukan Fam Liba Dukan Mapu Singda Mamang the Kyada Khana, Masajid Rota PPCM gi Thongmi Singna Hanjan Jatuna, Matam gi price list Tetsi Haiduna Haidaga Lakli. PPCM na Mamang the Haiduna Lauduna Lakliba government da price control to view Haibasi, Matam gi Panliba Lengagna Tobidaba Aduna Hongzik, Mito Mian Jasting the economy. Paisalak paduna pot khudimaki agency khudingna sananingba mawongda sanaribasi lengakna free thabagini haina phongdokhi. Weight Measurement Department asu chahi amada amuktang check tawba khak natana hapta amada anirak tawhaningbagi apambasu phongdokhi. Chaliba thasigi haukiba tang tarukta masagi anaba amana maram oiduna manung matam chadana laikhraba sangayimfam part 1 dagi VDF Mohammad Salamatullah gi loina bida ngarang VDF Welfare Association Thawbal gi executive member singna lupalak ani gi Senfam District VDF Welfare Fund dagi kaithoktuna pusinakrai.
All Manipur Dalit Development Association Amdagi Branch Office amangasi Longmai Bazar Node District Headquarter da hangdokre. Thoramadu Dr. T.M. Razen Ayangba President All Manipur Dalit Development Association Imphal and Ibocho Chief Controller All Manipur Dalit Development Association Amadi Morangthem Sarojini Laimana Advisor All Manipur Dalit Development Association na saruk yakhi. Ngasigi Thoramadu Nonde Branch ki office bearers amadi executive members sing the certificate yantoki loinana Thoramadu Tillibam Yamga Dalit officials sing interaction program amasu chathaki. Kanglai Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks na leptana chahi khudingi Manipur gi tongan ba school singda thangta subject asibu sinlam sintak piriba instructor singi oiba thangta refresher training course pangthoktuna lakpagum chatliba chahi asigi oinasu ngasi yaifaraba September gi tang 13 numit asidagi hauraga lakliba October gi tang 13 fauba chathagadaba numit 15 nigi oiba thangta refresher training course ngasi ayuk pung 8 tabo matamda Laurengbam Kisorjit Director Department of Art and Culture Manipur Ningthauzam Ajit Kumar President ki marks amasung khoisnam double khaba sintak purel amadi athokpam Ozendro Senapati Sana Konungna saruk yaduna ki marks ki head office palace compound da lay haudokre ngasigi thormaduda tongan ba thangtagi sintak purel sing amadi school sing da thangtagi instructor oiriba sing amasung nauna orakadaba thangtagi sindam loi kyana saruk yaduna haudokhi ki marks na asigumba training asi pangthokli bagi pandamdi hena macha oiba mahirui amasung tungi yumbiral puthokpa ngamnaba loinana mating leiba khunai ama semgalakpa ngamgani haibagi wakalonda khongthang asi lakhotpani haina ki marks na phongdorakli loshilakpada maroiba paw mana bizari Manipur gi manung amadi mapanda miyamna lamyan ba hizam irawat ki jambaga kuntaruk suba mapok kumon thawram pangthok nai kai khunaba utkre National Highway number 37 Impal Jiri Lambida Chathariba Koilas Thabagi Thabak quality yaudana thabak suramba nonegi loop sing yengslubada thingnakre Apunba Manipur Matam Isai Kanglup Kindifu Manga Suba Mapok Kumon Tharam Amadi Taramapan Suba Manipuri Matam Isai Numit Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da pangthokre Matangasta Pony News Update loisinjare mijeng dabiriba punamakpu amuka hana khurumjari